Ubwiru mu igaruzwa ry'imwe mu mitungo ya leta yanyerejwe. Imyaka ishize ari myinshi mu Rwanda havugwa inyerezwa ry'imwe mu mitungo ya leta cyangwa n'iya rubanda ibirirwa irengero. Ubushakashatsi bwatangiriye mu 1985 aho nyakwigendera Gatabazi Felicien yafunzwe akurikiranweho kunyereza ibiryo by'impunzi zari zaravuye mu gihugu cya Uganda. Hongeye kumvikana urubanza rwa Ruhamanya Vincent wavuzweho guhombya Petro Rwanda yari ishinzwe gucunga no gucuruza ibiva kuri peteroli. Icyo gihe byarasakuje kugeza ubwo Twagiramungu Faustin nawe yatawe muri yombi akekwaho kunyereza umutungo wa Steel. Undi waburanye ni Majyambere Silas wavuzweho ko leta yamuhaye isoko ryo kugurira amakomine amanisani yipakurura akazana izapfuye. Ubu rero isesengura ryerekana ko mu Rwanda uhanirwa kunyereza ibyo yahawe gucunga ari utariteganyirije cyangwa uwamugabiye yaravuye mu mwanya w'ububasha bunyaga bukanagaba. Imyaka 20 FPR yazanye umurego wo gukumira inyerezwa ry'imwe mitungo ya leta n'iya rubanda, ariko wagira ngo ahubwo yababwiye kuyinyereza. Iyi ni Ingenzi TV. Ibigo bya leta byaribwe abadepite bagatumiza ababiyobora bikarangira bavuze ko banyuzwe. Duhere kuri Petro Rwanda yo yarahombejwe birangira inavuyeho burundu. Sam Nkusi yavuye Rwandatel ayigize igisenzegeri, ariko agabirwa kujya kuzana imashine zo kongera amashanyarazi azikura mu gakinziro ko muri Korea ntizigera zikora. Umushinga w'amashanyarazi ya Rukarara kugeza n'ubu ntuvugwa. Igurwa rya bimwe mu bikoresho byari kubaka umushinga w'amashanyarazi ku Kanyaru mu murenge wa Ngoma mu karere ka Nyaruguru. Farije mwibuke Musoni James na nyakwigendera Nyatanyi. Abubatse umuhanda Kicukiro Bugesera ukaba usubirwamo Stade Huye, Bugesera na Rubavu udasize Regional Nyamirambo. Minisiteri y'Uburezi Ubuvuzi nabo ntibasigaye inyuma. Banki yari ishinzwe imiturire mu Rwanda yahombeje akayabo ikurwaho. Amabanki yahinduye amazina ntiwabara kubera guhomba. Unatracom nayo yarahombye ihindururirwa izina. Ntimwibaze amazina amaze kwitwa Electrogaze, kongeraho gutandukanya amazi n'umuriro, ariko n'ubu Nyamvumba arafunzwe. Gaze yo mu Kivu yabaye umushinga utarangira. Ibikorwa bya Nekize. Umushinga wo gusiba ruhurura ya Mpazi wakozwe nabi kugeza n'ubu imvura irayishwanyuza. Ibiro by'umurenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge watangiye gusanwa utarakorerwamo. Ibigo byahombejwe n'ibyinshi tuzagenda tubigarukaho. Minisitiri w'Ubutabera Busingye yigeze kuvuga imanza leta yatsinze n'izo yatsinzwe, ariko ntiyagaragaje aho kugaruza ibyanyerejwe bigeze. Isesengura nuko ufatwa aba atagifite uwamugabiye ngo amukingire ikibaba. Iyi ni Ingenzi TV.